Giuseppe Verdi je opero Moč usode po večjih letih ustvarjalnega molka začel pisati leta 1860 na povabilo carskega gledališča iz Sankt Peterburga. Takrat je na račun oper Rigoletto, Troubadour, La Traviata in Nabucco že užival sloves mednarodno uveljavljenega skladatelja. Opero je napisal na podlagi drame španskega dramatika Ángela Saavedre Don Alvaro ali Moč usode. I can say that this production actually is a very lucky production that we did here the first time in 2011, and since then it traveled a lot because every time I show a picture of it to travel to theaters in the world, they want to hire it. Jaz mislim, da je za vsakega pevca Verdi pa tudi najbolj zahteven, bi jaz rekla, ne? Zato, če ga uspeš v redu pet, pa v redu delati, je to zelo veliko zadovoljstvo. In meni, odkar sem začela s petjem, je praktično, sem začela v zboru z Verdijem v Don Carlu in takrat sem se zaljubila v Verdija, absolutno. In za pevca je tudi velik izziv, zato ker je potrebno veliko delati na glasu, veliko delati na tehniki, ker praktično si malo gol, ko Verdija poješ, ne? Ker on vedno tebi da lepe linije za pet in moraš res vedno biti perfekten. Tako da to je velik izziv. Moč usode je opera v 4 dejanjih, postavljena v Španijo in Italijo okrog leta 1750. Poleg uverture zajema še 34 točk, to je arij, duetov, tercetov ali recitativov z orkestrsko spremljavo. Verdija so pritegovale temačne, tragične zgodbe, tudi v Moči usode se dogodki usodno zapletejo že v prvem dejanju, ko Alvarova pištola nehote ubije Leonorinega očeta, njen brat Don Carlo pa priseže maščevanje. Dramatičnost, glasbena ekspresivnost in odrska katarza, ki se značilno Verdijevo poraja s smrtjo glavne junakinje. V tej operi je prikazan rasizem. On je bil v bistvu dosti v svojih operah kontroverzen za tisti čas. Tudi če gledamo Rigoleta, če gledamo Traviato, je postavil vedno na sceno ljudi, ki so ali na robu družbe, ali so izobčeni, in tudi tukaj v tem primeru je tako. Jaz mislim, da je on vedno malo, on poseže v človeško dušo na en poseben način. Režiser Maestrini je znamenito uvodno uverturo postavil med prvo in drugo dejanje in dodal projekcije fotografij. Because there's a lot of story going on. You know, Verdi liked to portray some crazy stories in order to catch the attention of the audience the most. And a lot of the little details of the story sometimes are lost in translation. So in this case, we wanted, with the help of projections, this is a very cinematographic production with a lot of films and movies going on during the show, to tell the story in a more complete way. Dirigent je Gianluca Martinenghi, poleg solistov pa v operi sodelujejo še balet, zbor in orkester SNG Maribor. Po današnji premieri bo Moč usode, ki se izvaja v italijanskem jeziku in ima en odmor, na sporedu še 4., 6., 9. in 10. februarja.